tukorwo tukirumirira nginyo cia aciari aitu, tukorwo tukirumirira wendi wao, tukorwo tukirumirira ciugo iria aciari aitu maratutigire nacio, tondu he ciugo aciari aitu matigire matwira matarona mutino ucio. Uguo na njira nguhi nie ni gucokia ngatho ihinda riria Ngai aratuhete gukorwo na our rich father, our rich mother, and our beloved sisters. Uguo ndigicoka kana njire Ngai he undu ekite uria utagiriire, ekite uria kwagiriire nigetha na ithuĩ matigari tukorwo tukihingia wendi wa aciari aitu na kunyitirira ciana iria twatigirwo ni my sisters. Uguo ndikwenda gukua mahinda maingi, kiria ingĩenda kuga no kwĩra Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩ arona kĩrĩa kĩhanĩkĩte, nĩ aramũrĩka na kuona maũndũ marĩa matigirwo andũ acio bamĩrĩ ya Elijah. Ngai nĩ egũtũhe hinya, and I believe on that. Tondũ tũtũrĩte twĩtĩkĩtie kũringana na ũrĩa tũreretwo kĩwĩtĩkia-inĩ atĩ kũu mathiĩte ithuĩ no mũhaka tũkonana nao rĩngĩ. Ithuĩ twatigana mĩĩrĩ no roho tũrĩ hamwe na aciari aitũ na our beloved sisters. Uguo kuga Ngai wa muoyo amũrathime, na my brothers and sisters, again and again haha tũrĩ congregation-inĩ ĩno ndamwĩra na ndamwĩrĩra ciugo iria aciari aitũ marakoretwo moiga praise, wacha tutimize na tuikare na wendi ũrĩa turonetio nĩ aciari aitũ. So thank you very much, na Ngai wa muoyo amũrathime ona inyuĩ nĩ ũndũ wa gũtũnyitirĩra. Tumpige makofi tafadhali. Tana thina mbere na program ndenda guthoma andu aya moke ha thutha wa Aratari. Agatha wacera kuma Gacarage Church oke ha thutha wa Aratari nĩ arendwo nĩ father. Kwina Peter Kagiri kuma anafanya kazi. Hivyo tumekuja leo kuleta pole zetu. Tumekuja leo kusema na kila mmoja wa familia na marafiki wa karibu na kila mmoja wetu, kupeana pole ambazo zinashangaza. Bwana asifiwe. Bali sababu sisi watu wa imani, najua tumenena mengi, kupeana rambirambi, kutiana moyo na mambo mengine kama yale, lakini jambo kubwa kwa familia hii ni kuambia tu mtazame Mungu. Tunajua tunasema na wanashangaa tunasema namna gani, maana pole ya mwanadamu haitoshi, lakini kusema tu maombi na kuzidi kumuuliza Bwana na ulipenda aje kikombe hiki kistahili familia yetu. Bwana anazungumza pale. Bwana asifiwe. Hivyo siku ya leo waombolezi wote na wote wa familia ni kuzidi kumwambia Bwana ajibu maswali ambao familia wako nayo, ambao tukijibu sisi inakuwa ngumu na hata inauma. Maana sio sisi, wengi wetu tunaishi uchungu ambao familia ya Patrick na wengine leo wanaishi. Hivyo leo wana St. Matthew tunasema pole na kusema Bwana akawatia nguvu Patrick na wale wengine wote, na tutazidi kusimama na nyinyi sio leo tu na kuendelea hadi mpone, na kupona tu ile kubwa ni kumwambia Bwana tunashukuru kwamba hukufanya makosa. Hiyo inatia nguvu kuliko jambo lingine. Hatutaomboleza kama watu ambao wana imani. Hiyo ndio jambo kubwa, that you just sleep, you just rest, you don't just die. So that's a challenge to us, all of us who are here. Wewe ile siku ambayo utakuwa unaongea watu watasema nini? Yaani kumwamini Bwana na atakuwa mwaminifu. Bwana atutoshe na atubariki sote. Poleni sana kutoka St. Matthew Family Kasarani. Sana. Tumpigie makofi tafadhali. Domo service provider witu. Domo service provider kindly oke thutha wa tent ya Red Cross. Nĩũrabatarania ho. Kumanagia na hau nĩ gwĩka St. Dominic arĩa marakoragwo na Pauline kũrĩa Nairobi. Metikire kwa representative wa St. Dominic kũrĩa Nairobi. Karibu sana.
na dakika ĩmwe na ihenya. Ageithia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ ndarũgama njĩtagwo Karo Wanjikũ wa Mwangi, tumĩte kũrĩa Nairobi Kasarani. Ndarũgama haha nĩ ũndũ wa Pauline Muthoni na sister yake. Pauline tũkoretwo nake gĩkundi-inĩ gĩa ciana gĩtagwo PMC. Pauline tũmũĩ mwana mũkeni na mwana ũrarehaga maũndũ ogwe mũnini. She was full of acts. Nĩ aratũrehagĩra maũndũ maingĩ mũno na nĩ arahotete kũrehe ciana nyingĩ na gũcibundithia ũhoro wa Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa twanyitire riboti ĩno, ona tũtamenyete kana Pauline aimagwo, we sympathized so much, but we never imagined that it is going to hit home. Na rĩrĩa twanyitire riboti ĩno, nĩ twaiguire nĩ twatigwo nĩ ũmwe witũ twĩ ta parish ya St. Dominic na twĩ ta dinary ya Rwaraka. Koguo tũrĩ agũthe mũno nĩ tondũ nĩ tũramenya ũmwe witũ nĩ atuĩka wa gũtweherera. Kwĩ family, poleni sana. Nĩ tũramenya pole citũ thaa ici no ciage gũkorwo mũno cikĩmũingĩra mũno, no nĩ tũrahoya Ngai nĩ tondũ nĩ ũheanaga ũkirĩrĩria atuĩke wa kũmũcerera, tondũ ithuĩ no tũmũhenie atĩ nĩ tũrĩcoka kũmuona, nĩ tũrĩcoka kũmũcerera. No tondũ Ngai nĩ we ũceragĩra ciana cia ndigwa, nĩ tũramenya atĩ nĩ arĩmũceragĩra. Ithuĩ twĩ ta arimũ a ciana nĩ tũkũhoya Ngai mũno nĩ tondũ Pauline atiga ciana na ciana icio nĩ cigakoragwo cigĩkundi-inĩ gĩkĩ gitũ. Tũkũhoya Ngai atuĩke a gũtũma arĩa makuoya mũrigo nĩ ũndũ wa ciana icio. Na njoke hoe Ngai, mwaka ũyũ nĩ tũthikĩte arimũ aingĩ mũno a ciana, ona tũgathika ciana nyingĩ cia gĩkundi gĩkĩ gitũ. Tũrahoya Ngai atembee kwa shamba ingine, kwa sababu hili shamba letu la walimu wa watoto tumeenda sana na pia watoto wetu wameenda sana. Tumuombe atembee kwa shamba lingine, kwa sababu jukumu letu la kuwaelekeza watoto kwa Mwenyezi Mungu linatuhitaji. Wafanya kazi ni wachache, kazi ni mingi. Sisi tulikuwa na tribute na ninaomba MC kwa dakika moja, because Pauline was one of us. Okay. Lero tribute nitu kuka hau thutha-inĩ, koguo no gũcoka haha rĩngĩ njuge Pauline ararĩ mũrũmĩrĩri wa jumuiya ya St. Anne na mũndareta wa jumuiya ĩyo harĩa. Koguo ndiũĩ kana nĩ kuga ũndũ ũmwe tu nĩ ũndũ wa Pauline, nĩ tondũ Pauline nĩ arecagũrĩire njĩra na akamenya atĩ kwa Ngai no kuo tu kũngĩonwo kana kũngĩkorwo na kĩhurũko na thayũ. Tũrĩ ithuĩ njuge rĩngĩ nĩ tũrĩirwo nĩ ũmwe witũ. Koguo mũndareta wa jumuiya, asanteni sana. Tumkie makofi tafadhali, tumhũrĩre karũi kega. Father na gĩtĩo kĩnene, Father mwene mĩceni ya kũrĩa Pauline arathomaga nĩ atũmĩte moderator nĩwe ngũhe kahinda ndagĩka ĩno atuhe tribute cia Father na comment yake. Mungu ni mwema kila wakati. The Lord is good and all the time. On behalf of the priests, the clergy, and the entire family, mourners, I would like us to have a minute for the souls of the departed family members. Kindly,
nikio mwana ndarugumia moderator muduria wina first aid kits ya Red Cross na ihenya haria uri na ihenya witukire kurehe first aid kits yo haha thutha wa hema-ini ya Red Cross na ihenya. Nimesema tutachukua nafasi kiasi kujirudia moyo, hasa kwa familia ambayo wametuacha ama ndugu zetu ambao wako ndani yetu hapa. Amen. Ningeomba nichukue nafasi hii nilete rambirambi kutoka kwa Archbishop wetu ambaye ni Metropolitan wa Nairobi Diocese Philip Anyolo, mapadri wetu wote, kwa njia kipekee mapadri wa St. Dominic Savio, jumuiya ya St. Anne ambaye tulikuwa na dada yetu Pauline, marafiki na wale walikuwa na saidia watoto animators wote wa dini yetu ya Nairobi, marafiki wote wale tumetoka naye, watu wote wale tumetoka naye Nairobi, marafiki kabisa ya Pauline na Joyce, na watu wote wa Nairobi Mwiki Kasarani. Tumeleta rambirambi zetu hapa kukuja na kuwa na hii familia. Kwa hii familia naomba wale wote tumetoka naye Nairobi tusimame wote, hao watu waone kweli tuko wakarimu. Watu wa Nairobi wote wa Kasarani Mwiki Nairobi, tumekuja basi kubwa na Nissan. Asante sana. Mtu wetu kwa watu wetu waone kweli tulikuwa na marafiki. Ya pili ni ya kwamba kama moderator wa St. Anne tulikuwa na Joyce akaniletea Pauline. Pauline alikuwa msichana ambaye naweza sema kwa Kiingereza ni was a very vibrant woman. Ni mtu alikuwa anaweza kusimama mbele saa zile nimesema sasa tunataka kutafakari neno kama jumuiya wamekuja. Pauline anasimama, anafungua kitabu, anasoma neno. Hiyo ni msichana ambaye sema vile tumesema hapo nyuma ya kwamba alikuwa amejitayarisha, na kweli vile Paulo alisema amepiga vita. Tutasema Pauline alale mahali pema peponi, kwa maana amepita vita vizuri na amemaliza.